Siyakubingelela sokwamukela sila eDark City sikhona khona sivakashele la ugogo umkhulu umkhulu Mafele Mpini. Sivakashele umkhulu Mafele Mpini la eDark City asikhona khona la athwasela khona kodwa kahle yena uthi akayena wala la ufike ngizothwasa uzophuma uyahamba nje uya ngasekhaya manje ekhaya kuphi Thokoza mkhulu ekhaya kuseMiddelburg. Ubuyele eMiddelburg. Yebo, kakhulu ngasempumalanga so nangiphuma ngibuyele ekhaya eMiddelburg la ngitholakala khona. Umkhulu Mafele Mpini lesikhuluma naye okade esiza abantu esephehlweni osoyosiza abantu esesigodleni sakhe ke manje ngokukhululeka ekwazi ukuthi asiza abantu ngokwenkinga ezihlukahlukene esuke bebhekene nazo uma ngomunye nawe wabantu abafisa ukuza kuye uyokwazi ukuthi uye kuyena akwelekelele so sichazele la abantu uma befika kuwe uyabahlolela umuntu ohlola impela Thokoza mkhulu ngiyahlola ngiyashaya amathambo endumbeni. Sihlola sibone ukuthi lokho kukulethela namhlanje kuyini noma amagulo thizeni nangabe khona mhlamba amagulo avela emathambeni angikhomba ukuthi nalo muntu lo uhamba aphathwe amagulo njengalawo ngiyakhona ukuthi ngikwelaphe ngiyakhona ukuthi ngikusize phakathi kweyami indumba. So okay siyabona uyashaya amathambo then ufemba nako ngikufundile ngisekuthwaseni ukufemba sengiyakwazi abantu bangeza ngibafembe nje konke sekuright ngifundile eziningi izinto ngizifundile ukulapha ngabala kuze kushona ilanga ngifundile mkhulu. Okay so yezwa ukuthi ke la uma ufike nje uzohlola ufika utshelwe indaba zakho uphume nawe unelisekile uma ufuna ukufemba futhi still wamukelekile uyakwazi ukuthi ufembe so sitshele ngeprocess yakho ke yala yokuthwasa ufike nini enini ekuphushele ekutheni uthwase was it a choice ukuza noma bekuyi calling ukuthi ugcine ungena ekuthwaseni ungena ephehlweni ngangena January ephehlweni and it was not my choice ukuthi ngine ephehlweni ngoba ngabe bekuyi choice yami ngiyakutshela namhlanje ngaba ngikho mina la ngabe ngichubeke ngempilo kodwa ngoba kuyisiphiwo lesengiphiwe sona and ukuze nginothise ukuthi isiphiwo lesengiphiwe sona saqale sangisokolisa ngaqale ngagula kakhulu ngahamba izindawo ngena ngiphuma amasonto abodokotela abantil kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngihambe ngemntwini wesintu ngiyohlola ukuthi yini engaka ngathi nangifika ngibona bangitshela ukuthi nginamadlozi izimpawu nganginazo emaphupheni zibonakala kodwa ngoba ngangikhulele emndenini lo osontayo kakhulu Christian family so I didn't know izinto leza zesintu into zabaphasi bokuthi nanoma kwenzeka kwesinye isikhathi uthathe ipanado uyaphuza yabo ungacabangi izinto ezinjengalezo so kwaya nokuya ngathi nangifika ngihlola bafike bangitshela ukuthi ngumuntu onamadlozi umuntu lo okumele ayothwasa kwaba nzima kakhulu ukuthi ngizwe lokho vele angifuni ucamba manga but then kwathi ukuhamba kwesikhathi labo mkhulu bafika ngamandla ngaleso sifo ngoba ngisho ngithi ngoba manje bese ngazi ukuthi indlela eyongiphilisa iyipi nethi ngoba mina ngingafuni ngokwami ilapho bomkhulu bazipressurize khona kakhulu bafika khona ngamandla up until ngaze ngayongena ngayokhulekela ephehlweni la khona namhlanje njoba namhlanje sengifundile sengikhulile futhi sengisendleleni egodukayo buyela khona ekhaya nami la ngihamba ngiyosiza khona abantu entombeni. So amaphupho mhlawumbe kade waphupha ngaphandle kokugula okukubambile akhona kodwa amaphupho abe yimpawu zokuthi ngempela kune calling noma sobuka ukuthi hasi vele amaphupho lawa ebengiwaphupha ayingxenye yoyimpawu zokuthi vele bengine calling. Thokoza mkhulu amaphupho akhona siqiniseko saloko sikhoma ukuthi umuntu amadlozi ngoba esikhathini esiningi bengithanda ukuphupha ikhehle elidala leli nalifika kimi lifika lingiphathele ihiya leli libovu okuyingwenyama ngiphathele ihiya leli libovu ithi nali ihiya okay ngiyalibona lephupho kodwa anga understand ngoba ngisesenalo umcondo lo one Christian uyangithola ahamba vele amanye amaphupho kakhulukazi bengithanda ukuphupha ngisemfuleni umfula yiwo bongivelela kakhulu ngifula kwesinye isikhathi ngithi ngiphupha amanzi abila amanzi akokayo nangithi ngiyahlola phakathi kwalawo manzi ngithola mhlambe ebuhlela ukuhlalo obu red and white ubuhlalo bu red and white ngibatshale ekhaya nangivuka ukuthi ngivuke nephupho elisono so impendulo bengithola ethini khuleka
khuleka anti bona bayazi bayakufihlela ukuthi ungumuntu oso khuleka kakhulu nami ngigcile ekukhulekeni kakhulu ngibe based on that amanye amaphupho afikayo kufika umkhulu lo munye ngelinye ilanga nakafika afika kuphosele lobuhlalo obumhlophe kanti ngizibuza ukuthi kanti why soloku ungiphosela so ngoba kuyakhombisa ukuthi ubuhlalo bufuneka emzimbeni mina ngokungazi kwami ngiyachubeka ngempilo ngithi ngelinye ilanga wafike wangiphosela bona not so wajika wafulathela uyayibo amaphupho bengihamba ngibatshela ekhaya but nalapho still bebangangikhombisi ukukhanya ukuthi nakusiyenzeka so chaza ukuthi wena kumele wenze so bebangivala kakhulu ngani ngomkhuleko uhambe kakhulu esontweni ufaste wenzeni of which indlela engikhule ngayo up until kwaze kwaqhamuka lokugula lokhu okwanyenza ukuthi vele ngize ngifune indabuko so kwabanjalo ke ngisho ngidabona njengoba manje ngingenile ephehlweni sengicedile lo kuyagula benginako akase kumhluphe so lokungangena ephehlweni ngoJanuary angase ngihlupheke mkhulu angikhumbuli nangelanga linye ngisho ngithi ngizizwa ngathi mhlambe ngizophatha ilugule kwakungiphethe cha so uvezile ukuthi ungumzukulu kaMpande Zemithi sitshele ngeqhaza elidlalwe uyena uMpande Zemithi mhlawumbe ekukukhuliseni umkhulu amshem Mpande Zemithi ugogo ngifundisile okay ngisho njengoba bese ngishila background yami ukuthi ngumuntu weChristianity I didn't know izinto lezi zasentombeni ugogo wangiqala phasi bekangishayisa inhlola every day ukufunda lokho ufuna ukungizwa ukuthi ngiyayizwa lento ayikhulumayo ngoba ithi cicalo umuntu uyangifundisa uyamkhomba ukuthi kwenziwa so nase kwenzekile uyangitshela ukuthi manje ke sekuyisikhathi sakho yenza nawe enkuzwe mina ukuthi uthini yabo uqale wangifundisa inhlola ngingazazi inhlola ngafunda inhlola wangifundisa nangena abantu endumbeni uyangifundisa ukulapha lo muntu lona akaphethwe yisifo lesi sithizeni uthatha la uhlanganisa nala umuntu uyaphola okunye angifundisa kona ungifundise ukufemba yiko ngisho ngithi kubaleke kakhulu ukufemba because ukufemba ithi ukeep izibhoki enezinye izibhoki uthola ukuthi izibhoki lezi ezinamandla ezifuna ukuthi zikushaye wena ziqindezele ungifundise ukufemba ungifundise ukushaya inhlola ungifundise kulapha abantu ungifundise inhlonipho umuntu uyafika endumbeni uma mina umuntu lo ngingamhloniphi shukuthi nalento ngizomupha yona ayikho wangifundisa ukuthi umuntu nafikile endumbeni approach ngalendlela le umuntu uyamhlonipha whether umuntu omdala kimi or emncane kimi kodwa ngiyamhlonipha umuntu ofikile endumbeni and umuntu ungabazi ukuthi ngoba lo isihlobo sami sazi ayihlambe ngamukhulo umuntu baba umuntu isihlobo sami umuntu angimazi umuntu udaba wonke umuntu makangenile phakathi endumbeni kumele irole ke yona edlalwe babo wakho ke manje Mafelempini zokhuluma ngobaba uMafelempini ubaba uMafelempini naye bekancedisana naye uqala irole bayidlalile njengoba besibachazela abogogo ukuthi kunesikhathi sokuhlehla obekelwa sona umuntu obeka strict kakhulu ngesikhathi sokuhlehla ubaba vele bekangenzi lutho nakufika isikhathi sokuhlehla tshelwa nguwe gogo abedlozi vuke kuseni uyahlehla emini uyahlehla ntambama uyahlehla amadlozi so ubaba ungifundise kakhulu lapho ekuhlehleni njengamanje sengiyakwazi nokuhlehla sengiyazi ukuthi lokho bawuhlehla kakhulu ngento bani ubaba ungifundisile kakhulu ukugqoka kwethu lo kubalulekile ukuthi na ugcoka uzirepresenta njani ngoba ugcoka kwethu lo khamba kuhluka ngama stages uyangithola ngifike okay angazi noma ibhanchi lami liyabonakala nginganala ngithi ngoba bengingakadlanga intwaso bengisagcoka ngenye indlela ehlukile indlela yani ethwasa so kwahamba isikhathi kwafika isikhathi lapho sengikhalela umngamazi ngikhalela umngamazi so ubaba nguye nakhona phakathi lapho ngitshela ukuthi njengoba sokhalela umngamazi sokuselugcobe so useseyithwasa nalapho kwahamba kwafika isikhathi senkani ngakhalela inkani ngayithola inkani yami njengoba sengiqedile abasangibizi ukuthi ngithwasa manje sengiyanyama sengikhulile ngithi nami sengiphuze ngaliphalaza ingakho namhlanje ngigcoke ngalendlela engigcoke ngayo ubaba ufundisile konke bese nokunye njengoba ngishilo ukuthi uyawela lapho ugogo naye amfundise khona ngoba kokunye bebabambisana ndawonye kakhulu okay so abantu uma befuna ukukulekela ukuza ke manje futhi bazothola eMiddelburg lapho bazothola khona inombolo zakho utholakala kuzo mhlawumbe abantu abangifunayo ngiyatholakala eMiddelburg eMhluzi extension 1
la ngitholakala khona estate number 3414 ngiyatholakala amanamba ongangithola kiwo it's 072 44 83 079 Facebook page nakhona ngiyatholakala nginguKatliso Katleho. Katliso Katleho. Oh, okay. Katliso yisibongo. Cha, amagama wethu. Oh. Igama lami lokuzalwa nguKatliso nguKatleho makasithole kodwa ngasike ngahlanganisa uKatleho noKatliso banginika uKatliso. Katliso Katleho. Facebook page. Besikhuluma la naye ukugqugquzela la uthi ke uyimpela ozokusiza mawufuna ukuhlola uyakwazi ukuhlolele mawufuna ukufemba still uyafemba kakhulu akwazi ukuxosha imoya isuke kubambile noma ibhoku lezi sukwezi sikubambile zibamba iprogress noma zikuvala nje ukuthi ingabe nenqubekela phambili so nokulapha mawufuna mhlawumbe nezifo ezithize edinga ukulashwa uyakwazi ukuthi ngakulekelela mhlawumbe mawubona futhi engathi impilo yakho imile ayiphambili still umuntu ongakwazi umthinde umfonele umvakashele lapha emhluzi sabona kakhulu bayadanki Shilaza,